Damo Zomi US Gam Zomi te kopi thu sapan akikha khia ZNTV Kaalsim Thu Taangkona live program panong mo keking kekamin lian yang sen siam nu hi Tuni Taangko August somleni Tuni le somni leni Laaitui Friday ni tak Kong Taangko ding Khat sung thu piang thulu som le get ti holding hi ZCTS Thu Taangkona USA Gambub Zomi biak na kipol na lian pen le atahat pen khat ai hi ZBCA kipol na department khat ai hi Zomi Christian Theological Seminary ZCTS sangpi aka nom kempel lungdam takin akisan lai tak hi sangpi panin BA Theology MA Theology Min le Dimin lukhunel kai pa toina te Kipia hi abeisa ZBCA tin zubli khom pi hun sungin jong anoya boi teng pia khet na kinei hi Min nga teng khatna Reverend Go Tuang Lincoln ni na Reverend Hang Go Thang Indianapolis Thumna Reverend Hausen Mung Twin Falls Lina Reverend Joseph Thang Syracuse Ngana Reverend Kap Khanlian Sheboygan Gukna Reverend Kap Suan Mung Thosa Sagina Reverend Lian Zahuam Dallas Yanna Reverend Pausian Lal Owensboro Wana Reverend Yango Man Louisville Chiteng Bana Honorary Doctorate Kipia Makai nga teng ahi le khatna Reverend Dr. Pau Khan Khai Doctor of Human Letters LHD Nina Reverend Dr. Pau Khan Lian Doctor of Divinity DD Thumna Reverend Dr. Tunchin Kap Doctor of Divinity DD Lina Reverend Dr. Tual Khomang Doctor of Divinity DD Ngana Reverend Dr. Ngo Suan Thang Doctor of Divinity DD Chi Tengzong Patoina Kipia hi ZCTS sangpi ka ding alung lut peuma in amalang thei anwaya vai sai makai te kyang contact na bol chat na ding un cha tak na len pi to kong thei sak u hi khanna Reverend Dr. Pau Khan Khai acting principal nga bem ni kwa khat kwa li kyat ni na Reverend Dr. Go Van Mung academic dean ni li bem sagi nga khat bem li thumna Reverend Dr. Tunchin Kap dean of student kyat nga bem li nga li kwani nga sagi chi te panin ki hopi thu ke zathei ding hi hiteng bana ZBC 18 jubilee khompi sung in khotom tom panin pasien na sem mi sagi te jong khompi sim zin mi pi tul le zanga te mai ordination piak na kine hi Zogam Thu Thang Suangkua Lampi Concret Kiphah ding Gwa tui kan khit hunchang in Zogam tedim DC tedim khopi sakol lam veng Suangkua Lampi Concret pha na kipan ding hi Suangkua Lampi Concret pha ding asaw na pi tuli le zakwa le somli le ni alet na pi kyat asa na pi 0.583 pha ding hi tuli le somni le ni tuli le somni le thumkum state c pen budgeting tul le zali le somkwa le ni to zomi te nei dim tui muwan lai company in sem ding hi songko veng in som thum bang pha hi songko veng lampi pen number 1 te dim sangpi ke pan kipial suk nidang lai lo lampi lui khat hi Galkap Commando Khedap vai Kiman te Suakta Nailo August ni thum ni sun nai somle ni hun pol in khalimeu khage moto tungpan van aswa lai tak Galkap Council te in sit gamlak abul Galkap Commando Khedap kobza le somli le sagi mu hi man in ge mu tangai sian tuang hongnusia lian pinau pa moto hol ngi le moto nungzui ku ni lin te man pa twani ma in tadim ni tak nai thum pol in van nei tun zwalim Sumbuksai pan siama jam khol chin lek akimat so August ni som ni chang Suakta Nailo hi chi in to sungmi te in gen hi van nei siama jam khol chin pen tedim palik len Galkap le palik te in thu sit siama chin lek in hi Khedap te nu mei le pasal te in lokwan singpok na abul hi chi in pulakhya palik le Galkap te in bangma khutlum nga lo in navan kamat teng to hongcha sakik nung ahi hang tungsia te phalna lo to hongkha theinai ke ung chi in gen hi Laaitui te khat mine Sikkha in liam Zogam tedim DC tedim khopi huam Laaitui khomi te khat tui phai polding in len tangge paya
August ni yan ni in amin kitelo thau toy te main sia Sikkha in liam hi chi in to sungmi te kharin gen hi man kisya Sikkha Laaitui khomi pen pa kap zamung kumsom li gwal Zomi pasal khat a hi tuk sung tuilak na sepa pa hi man in tui phat boldinga apai le main Sikkha in akhe them liam in pasen kep na to apum pi dang teng bang ma sukhalo hi kwa thau toy ki pol na te main sia hi ding hiam theikeng ko lam ki do na vet lo hi chi in Laaitui to sungmi te kharin gen hi Laaitui khwa pen tarim pan tai som le gyat ye gamla in tul bang pha hi abe sa julai kha hun lai in sia zong mi ni zong main Sikkha in to sia u a aphual a khat sepa in khat akhe kitan in amit sukha a limliam ma chi thu ki za hi Khaikam Sumbuksai te a CCTV Thuah ding thu Kipia zogam tarim DC tarim gam huam Khaikam khopi a ele e han chamna to vanzuak na Sumbuksai te a CCTV camera na Thuah unchi in August ni thumni in Khaikam si pen in thupia u hi bang in CCTV camera Thuah sakna ahang pen kamsung boina hang in apyang the guktat na gillo gam tat na chi te dal theina ding a hi man in amallang in na Thuah unchi in thupia u hi zandiakin hakha khopi Sumbuksai te a zong ele e han chamna to August khabe anunung pen CCTV camera te na Thuah unchi in Hakha township si pen in thupia hi tulai tak CCTV camera atom man pen tingsom noi omlo hi chi in to sungmi ten gen hi drone to Vei Kap Recordar veng ni na chaw mol tung a busa Galkap council te len a mipi lam Galkap te in Kalkhat sung drone to Vei Kap u hi August ni pan ni li dong ni tak thum sung drone to bom posak in Galkap len tung a kya u hi August ni guk ni zan kim nai som le ni pan jingsang nai nga dong bom som veiwal pokham hi to sung mi te gen na a ni tak thum ki zom in bom pokham ki za hi bom pokham le kho sung leitang kiling zo hi Galkap council te lampan thau ging zong ki za hi zani tak zan kim hun pola ki pan bong puak ham ging zia a khowak chang dai pan hi Galkap council te alena ngam lo in veng kim veng pam to sung mi te kyanga pu u hi thau tang khak na in khat sikang teng ki hok mang hi ajing sang chang chaw mol tung pan ri Galkap len lam a Galkap council te mi som le nga khe to cha to u hi chi in to sung mi te in gen hi Hualngo-CDF In Khah Kik abesa July som le ni in chawle haimwal khothak kikal a Hualngo-CDF te matna thuak Falam Administrative Zumpan Assistant Officer sia paude tungle Falam te khat akiman pen August nigiat ni in Hualngo-CDF In Khah Kik u chi lungdam hoi thu ki za hi non CDM kumpi na sem ulian sia paude tung pen Falam pan shan gam a lalding oda nga a in kwan pi te to azin khiat lai tak akiman a hi a in kwan pi te abesa July som le nga ni in Hualngo-CDF In Khah Kik pa u hi sia paude tung akimat zo ni som ni le ni sagi achin hun in CDF Hualngo in Khah Kik u hi Jawa kidona kik India le kolgam gam gi recordar veng ni na chawmol tunga pusa Galkap council le mipi lam Galkap te August ni som ni jingsang nai ni pan jingsang nai sagi dong ki kap u hi kidona a PDF Zolan MEDF CDMC in CNDF te ki polcom in Galkap council te to kidona a Galkap ulian Lieutenant Colonel Waimiu pai akihel Galkap te get si in tampi liam u hi Lieutenant Colonel Wamu pai pen drone to bom ki khiat na pan asi hi ding in ki gen hi Galkap council te mi li thau pa lo in mi pi lam lut u hi PDF Zolan le CDMC in pan khat tuak lung hi mo wai lo in liam u hi recordar veng khat na pan Galkap council te in thau pi to mal le zet in khut u hi thau tang pi khat veng ni na chaw a kesuk in wakhama kali miu mun lai pan chaw a vanzuak a pai to sung mi khat si hi to bek tham lo in adang to sung mi thum zong liam hi aliam te khat akhe ke tanin aizol za to ki puak hi
hi ki kap na hang in veng ni na chau veng a teng to sung mi te zo khothar lam a tai u a kam gilei kima to sung mi pol khat lai u hi ki do na a khit so jing sang nai kwa le lang pol in galwan leng li ve leng hi a khat ve na asang pi in leng a ani ve na chang niam len hi mi pi lam gal kap te na song phot in bom khenai lo u hi chi in to sung mi ten gen hi aizola fanzon na teng som thum le gyat wal kinga India Mizogam aizol khopi a ani veina kalimi huama galtai te ading fanzon na mobile charity concert pan jet ting som thum le gyat wal kinga chi lungdam huai thu ke za hi fanzon na mun pen aizol khopi sung diet lamka bongkon zuangtui zema bok thompui chi veng pol khat mitam namun teng hi chi in mizo zirlai pol mzp in august sagi ni in tangko khya u hi fanzon na a mizo zirlai pol mzp lasyam min thangte ki pol na mzi mdm le united for democratic myanmar ngo te mapan khopna hi fanzon na a lasak na le mizogam a vankham akinno mat ma na thu to kisain kaltai te to bangma kisai lo hi chi in genchen na nei kom u hi abei sa jun som thum ni in akhat veina fanzon na a chetting som ni wal kinga hi oga som lenga ni changjong athum veina kalimi huam galtai te ading fanzon na kinei lai ding hi kalimi huam a galtai dong tuak tu som nga bang oma tui puan annek tuiron le zatui zaha hu na tampi ke samlai chi thu ke za hi Mizogama galtai te ading hu na Kipia US pan Mizogama tung dong tua galtai te ading BN Hospital Research Center a US dollar tu som li le tul ni man zatui van te August ni kwani in aizol khopi a tung hi zatui van te USA a tung kolgam mi te mapan khopna project Mizoram chi min to ahu u hi a Mizogam sunga galtai ahu ki pol na teng in bai pokla in hom khet som u hi aizol khopi a august ni som ni in hom khet ting teng zatui van pia khet na ki nei hi USA pan zatui van hu na hongtun be lai ding chi u hi CDF-Thantlang In Vankhaam Man CDF-Thantlang In ahun hun in theisak khol na tangko khin na pi in Mizogam a Vankham beng zuak ding apwa mini te CDF-Thantlang In August ninga ni in man u hi Battalion number 4 CDF-Thantlang te na huam thanjang le zokwal kikal ge pan Thantlang kamhuam fungka khota ateng puja huble pu wanza hamte ni tungpan Vankham beng gram za le som nga chetting zani wal manding man u hi beng te kalimiu pan pwa in Thantlang pan Mizogam a apwak som u hi CDF-Thantlang tukhen zoom in hi mini te upadi to kitwak in kigod ding hi chin pola hi Mindat a biakna sia te kyang pan antang kelathe Chin State Mindat Kopi a Galkap Council in biakna sia te vai puak lak na pan antang kelathe bek hi chi in to sungmi te in gen hi deiza kelathe a hi hang in a koi thelo Galkap Council te chapte na biakin te a koi kul huan ding akisap chang biakna sia te phalna to kitho the hi Mindat a Galkap Council in August nigu ni a kipan antang ip khat jet tu som li in suak sakhi abei sahun in Mindat khopi a CDF Mindat le Galkap Council te kido na hang in Mindat khopi sungpan to sungmi tul kwa wal in le lo nusia in galtai u hi Matupi sungtum puswa na ge khau sem Chin State Matupi khopi sungtum puswa na ge a abei sahunin hausa thukim na lai to sungtum puswa kwan kiphal na pi in tun a hi le si na ding liang vai kin a hi ke le sungtum puswa kwan pelo in Galkap Council te in khau gak sem u hi bang in Galkap Council in sungtum puswa na ge khau takin agak sem na u ahang pen to sungmi te gen na a NUG in tu khabei chang khokim te a tan som sang hong ding u hi Tuah hang in kopi sunga sangka sangnau pangkem peu top in kokim a ka som u hi thu Galkap Council in athei chang in sungtum puswa na ge khau tak in alen u hi chi in gen hi
มาตุปีอะสังไลคอปีกิกอินกิสินชินสเตมาตุปีคอปีอะกาลกับคอนซูลอินอเบซาจุนนีอากิปันสังหงคินนปีอินตันงาตันเกียตันซอมเท็กซ์บุ๊กสังไลบุปีเตคอปีกิกอินสังนาวังเตอินสินอุฮีมาตุปีกำหวมคอคิมเตอะสังคิฮงโซโลอาคอปีสุงาnumber 1 และ number 2ตันซอมสังอินเตเกลเบกกิฮงโซฮีLampi Kiphah a hi man in moto te luzo lo hi CDF matupi in textbook sanglai bu pi te moto tung posak lo u hi waleng to ong ki puak le bek tung hi tulai tak sanglai bu pi sun te copy kick in akisin hi number 2 tan som sang pi a galkap council te ta te atam zo ka in sangnau pang jasagi wal pha hi number 1 tan som sang pi a sangka sang nau pang zathum pha hi chi in tor sung mi ten gen hi CDF-Hakha in Galkap council te to bol Galkap council te nangap tak u le mi pi te nei sa te sukhalo in khopolam a hongpai khia in hongdo un chi in CDF-Hakha in August ni som ni in to bol na lai phuang khia u hi Hakha khopi huama Galkap council in thau pi to a u mo kap na hang in mo na Nailo to sung mi guk si a ten na in som thumwal hal tum sak u hi August ni som ni in Hakha khopi huam nizar long khota a an huan kim lai nu pi khat Galkap council te thau pi khak na hang in si hi Galkap council in gal sung zui ding thu khun te palsat in mi pi te sup thei na ding agam tat u vai puak alak lo phamo ding hi CDF-Hakha in galdo na khan sem ta ding hi ung Galkap council te to kipol ulian te non CDM kumpi na sem te le dalan te CDF-Hakha in galwai upadi thukhun ombang in khau tak in got ta ding hi ung nangap wale mi pi nun tak na in le lo te sukhalo in khopwa a hongdo unchi in CDF-Hakha in Thu Taangko na a Galkap council te ngap tak in tobol u chi thu ki sa hi taya kong khwa in som nga wal ki hal tum sagai gam khen kali miu le to lam kali gan go ki kal taya kong khwa a byakin khat aki hel in som nga wal Galkap council te in hal tum sak u hi August khakipat akipan kali technology university ge ya taya kong khwa a mi pi lam Galkap te le Galkap council te na setak in kido u a taya kong abusa Galkap council te in August ni pan nili ni dong ni thum sungin in som nga wal hal tum sak u hi in za thum wal apha taya kong khwa a milip tu le zanga bang teng hi August kha akipan kido na hang in to sung mi te gal tai mang u hi atai man lo u ham nu mei le pasal mi som thum te Galkap council in man u a August ni guk ni in kha ki ku hi kalimiu a nu pa khat tuan na cycle ke lak sak sagai gam khen kalimiu meileng khol na buta jong kim tat u ti da veng a August ni kwan ni tak nai li hun pol in amin ki thelo thau toy ki pol na te khat in nu pa khat tuan na cycle lak sak in nu mei nu thau to ngim a apasal pistol bullam to aluli ve sat in a cycle sut hi cycle tamya taina athuak nu pa te pen miula veng pan huang ha ding in apai lai tak amin ki thei lo thau toy te tamya taina to kha hi akilak sak cycle pen sen ball ken bo 125 nam te a hi Galkap council te pol khat khosung puan sil in ken bo 125 cycle athak thum hong son pei u hi chi in mit a mu to sung mi te khat in gen hi kalimiu a Galkap uk na bulu khizo goktan na gello na ni khat khit ni khat tam tek hi chi in to sung mi ten gen hi Te tung ki mol na Thuthak te thupok pu en lien pau FIFA in Asia gam te team li pyak be te tung tuk peng kidem na a athunei pen FIFA in kumli halin abol zel u FIFA World Cup zong tukum November pan December tu ni le som ni le ni sungin quarter gam Middle East a nasetak in kisui ding u hi a to pen gam som thum le ni team som thum le ni atop na hita ding hi Hong tung ding tu ni le som ni le kuk chang in FIFA World Cup a hi le US Canada le Mexico gi kom in zin tun ding u hi
ตัวหุ่นจังอินกำทีมสอมลิเลกยัดฮิตาดิงอหิมันอินฟีฟ่าทุนเนปีเตนเอเชียกำเตกำทีมลีเบลับสักอินตุไลตักเอเชีย 4.5 เป็น 8.5 หงฮิโตตาดิงฮีจิออกัสนิคัดตุนิเลสอมลิเลนีอินทุทักไซมีเตตุงอะฮิลคอลนาบอลตาอุฮีซูเปอร์คัพ2022 Final อเบซาออกัสซอมตุนิเลสอมลิเลนีอิน UEFA Super Cup Final Helsinki Olympic Stadium Finland อะมีปีอะเอ็นตูสอมทุมเตมายอะ Real Madrid FC สเปนและ Eintracht Frankfurt FC Germany เตนเซตักอินกิสุยอูอิน Real Madrid FC อินนิเบมโตโซอิน Super Cup 2022 Champion งาอูฮีฮูนาพีมูด Referee อะฮิเลMichael Oliver British อะฮีฮีทีมตันนี้อินอเบซาไม่สอมเลกยัดตูลขัดจักว่าสอมกุกุมิน European Cup Final Hampden Park Glasgow อะมีปีอะเอ็นติงขัดเลตูลสอมนี้เลตูลสกิเตมายอะพิดมุด Referee Jack Mowat Scotland โตนักสวิงเงอูอาตัวหุ่นอิน Real Madrid FC มาอินสกิทุมโตโจอูฮีอะเอ็นมีปีอะฮิเลตัวหุ่นนาตัมเป็นลายฮีจีอินกิจยมเตฮี English Premier League EPL English Premier League Season ทักกิปันกิกตาอินสวิกมาสักอะทูเชนแฮมอินเซาท์แฮมป์ตันเตลีขัดโตโจอูอะฮิมันอินแมตช์แคมเปอุลักะอะตัมโจเป็นฮีอินตูตาดีทูเชนแฮมท็อป1อะอมพดฮี EFL Cup อเบซาออกัสนิกวาตูนีและซอมิลินีอิน EFL Cup Round ขัดอะ Norwich City และ Birmingham แต่นเซตักอินกิสุยอินนี่โตกิสกิมอิน penalty kick out 1 Norwich City in ลีนี่โตโจอูฮีลุงดำตัวนี้ทุตังโกนาฮิซาองเนหินิง ZNTV องเงินอความระเบิดตัวลุงดำมาอิงเกกามิลเลียนยังเซนเซียมเซียมนูฮี